Keď by sme še dneška zapýtali, že co Novosađanoh, lebo turistov, ktorí prichádza do Nového Sadu, jednoho krásneho rodu, môže asocírať na prisutnosť Rusnácov i ruskej zajednici u tým štrétku, već to všelijak nečislenosť v Rusnácoch. Ale zaždem každý turista, alebo každý človek, ktorý rozpatrí históriu Nového Sadu i neškaljševi patrunok, naize na daskeljo toponimi, alebo daskeljo mesta, ktorý ho upúca na vikovný život ruskej zajednici na tých prostoroch. Nasem presto Ruska cerkva, alebo Ruska parochiálna cerkva, grekokatolícka cerkva, znači ona nepripada len Rusnácom, ale i Ukrajincom i druhým grekokatolíkom, Petra i Pavla uličky Jovana Subotiča, ktorá pod kultúrnu i istorijnú zaštitu našich državných vlasoch. To Ruska parochia na druhým boku uličky, ktorá zbudovaná 1820 roku, ktorá je jedna od najstarších budovoch u Novým Sadom, ktorá prežila bombardovanie. To Ruský Temetov, ktorý dneška týž horodský kultúrny objekt. Koniečno tu uličky, ktorí zdohadujú prechodníka na prisutnosť Rusnácov, jak napríklad Rusínska ulička, ktorá bars mala skoro keľo i Rusnácov je u Novým Sadze, ktorá sa nachádza za železnickú hlavnú stanicu. Ale je tu napríklad i uličky Jovana Hraniloviča, ulička našho veľkého písateľa Mikoly Kočiša. Koniečno, Rusnáci, hoď malo čislení, vše boli prisutní u histórii i prešlosti Nového Sadu. U 60. rokoch u horodských dokumentoch postoji informacija, že tri ruski familiji še naseljeli u horodu i tu pošedovali gruntovni majetok. I u tim švetlje veznam i rozumljive, že 1780 roku už bilo teljo Rusnácoch, že mali moc osnovať svoju parochiju. Keď by sme opatrili neškaljšu topografiju i kulturnu istoriju Nového Sadu, vidjeli by sme, že Ruska cerkva i Ruska parochija, okreme parochija, ktorá zbudovana už práve toho 1820 roku i cerkva, ktorá dokončena 1838 roku, môže byť i dva u kulturním zmyslu i istorijním zmyslu najstarší objekti urbaného Nového Sadu. Cerkva u Novim Sadzi, jak i u všetkých druhých parochijoch, od okremného značenia za našu zajednicu. Ja bih povedal, že u Novim Sadze, pretože je город, varoš, má ešte väčšie značenie. Вона була od початку tu s našimi ľuďmi, ktorí prichodzeli tu jak bідні, як слугове, так як могли, і також ще старали організувати церкву. Вона збирала і зазбирує і далі všetkých tých svojich členov. Вона зозніма. Вона у церкві ще можемо кармити наш духовний живот. Церква іде, як би ми povedali, на стретнуться všetkým нашим, ту вірним. Знаємо, що матка, де вона? Вона від початку при церкві. Вона у так воланих церковних будинках, які ще наволують. Але ту нашу серце, ту серце všetkого нашого культурного і національного збування. Co se dotyka zajednici, która teraz żyje u Nowym Sadzie, możemy powiedzieć, że to zajednica, która prawda jest i tych, którzy się tu rodzili, którzy ostali, ale wielu z nich poprichodzili z okolnych parochijów, okrem Đurđova, prichodza teraz aż i studenti i mladi z Kocura i Kerestura i oni tu ostawaju. Ale problem u tym, że
máme bardzo veľa mišaní malženstva. I u tých mišaných malženstvoch rідко ktorý nadvláda, alebo ktorá časť nadvláda, že by prilapeli tú cerku jak svoju. Takže slučuje się z tym, że się nam zmniejszuje číslo wierników, choć na papieru jest około 3000, neaktívni šítski, to sigurno. Nebešedujemo teraz od tých časov, ale bešedujem vovšie, odkedy som tu 7 rokov. Znači, okreme še mi že 2 generácii, to musím povesť, straceni. Hoľem za duchovnú brigu, odnosno staranie nás, parochov, ich niet. Але будьмо члени нашої церкви, підтримуємо її, бо вона наша, другі її не підтримають. Коли ті роки існувала, на нас стоїть, щоб ми далі її підтримували, щоб ми були живі члени нашої церкви і щоб ми хаснували з того духовного живота, який нам понукнутий при святих тайнах у нашій церкві. Це великий дар. Najznačnejšie meno u šore tih po pravilu obrazovanih i mudrih ľuzoch všelijak pripada Jovanovi Hranilovičovi. Jovan Hranilovič bol ruski prote, ako volali, hraždanje Serbi. Skoro 35 roki, lebo 3,5 deceniji bol na čolje ruske zajednice u Novim Sadze. Prišao 1889 roku i u Novim Sadze za kratku prervu ostal do 1924 roku, do roku jeho šmerci. Čom Hranilovič taki bitni za Rusnacov u Novim Sadze? Pretože začuval ruski bešedni konfesionalni karakter ih školi skoro do stvarjanja kraljevini Serbo-Horvatov i Slovencov. Za razliku od jednih drugih naših mestov, gdje naši prednjaki jednostavno napuščali ideju, že bi naša škola bila na macerinskim jaziku. Z druhog boku Hranilovič bol veliki slavjanofil, mudri človek i on ma njemerljivu ulohu u Velikej narodnej skupštini, ktorá še zbula 1918 roku, 25. novembra, na ktorej hraždanje slavijanskih nacionalnostov Bački, Banatu i Baranji prehlašeli u Novim Sadze prisojedinjenje tih krajoh gu kraljovini Srbiji. Že bi sme razumeli Veliku narodnu skupštinu prisojedinjenja i rusku ulohu u tim podnjacu, musíme rozumiť i to, co še zbulo rok posle Velike narodne skupštiny. Zato, že prešlo skoro rok i pol, najbudzemo točnejši, keď u Novim Sadze, u Horodskej hiži, lebo neškajším magistratu, znači, možno z najkrašim zdaniju Novого Sada, zišlo še 150 delegatoh zo všetkých mestoch, kde žijú Rusnáci zo Bačky i Srimu. I 2. júla toho roku, znači 1919. roku, u Horodským magistrátu na sjatočným schodu na perším ruským sobranju bolo osnované Ruske narodne prosvitne društvo, perša naša ruska nacionalna i kulturna organizacija, ktorá po svojich zdobutkoch dala Rusnacom všetko, co my dneška máme.
Prava eksplozija doseljovanja Rusnacov i u opštem zmislu rosnu Novom Sadu šljizi posle Druhej svetovej vojni. Zato, že Novi Sad postava jeden regionalni pokrajinski centar, ktorý normalno pricahuje veľi drugi narodi tedišnjej socijalističnej Jugoslaviji, ali pricahuje i naših bačko-srimskih Rusnacov. I s časom Novi Sad postava ruski i demografski, ali i kulturni centar. Наприклад, 1949 roku snuješe Radio Novi Sad, institucija, ktorá trimala programu i na ruskim jaziku od toho 1949 roku. Dalje, 1968 roku ruske slovo premesuje svoje štrezisko z Kerestura do Novого Sadu i kolo ruskого slova i kolo ruskого radija, u stvari kolo tih programov i kolo tih projektov jednostavno rozvivaše i kulturni život ruskej zajednici na urovnju Novого Sadu. Napríklad Ruska matka, lebo tedišnji kut Maksim Horki, osnovani 1946 roku. I na tot sposob jednostavno da kedišnji kulturno-prosvitni život vojvođanskih Rusnacov, ktorý bol zvezený na ich nukleusy, znači na ich mesta, jak to Kerestur, Kocur, lebo Šid, teraz u druhej polovki 20. viku premestaše prave do Novого Sadu. Radio ma bardzo wielkie znaczenie, nie od teraz, ale od 29 novembra 1949 roku, keď će Rusnaci perši raz čuli na Radio Haboh. Od tedy, z dejakima menšima pretarhnucami, radio funkcionuje neprerivno i programa na ruskim jaziku tirva neprerivno. Ide každý deň. To bardzo wielkie i značne. Mi u tim budinku boli bez jednoho mešaca 71 rok. Znači, preseljali sme še počatkom novembra, a 29. novembra 2020 roku bi bilo 71 rok. Bar značne, že Rusnaci majú takú, da tak poviem, instituciju, jak su to radiotelevizija Vojvodini, i bar značne, že našo prednjaki svojočasovo, znači, išće od vojni pa nadalje, a okreme, da ne poviem, išće tam, znači 75. roku še vyboreli, že by sme mali televiziju. Ali jak še vyboreli? Oni še nie vyboreli s tým željem, že sme dobili televiziju na dačio vymahanje, na vymahanje Rusnacov. Ali še vyboreli na taki sposob, že za svoju aktivnosť, za svojim ukladanjem, za svoju fajtovu emancipaciju ruske nacionalnej zajednici posle Druhej svetovej vojny, so zakladanjem, že by še to ta ruska zajednica dokazala i ukazala u širšim okruženju, oni še vyboreli za jej jakišik status, za status tej zajednici, za status jej jazika, kotri nam već maltane po automatizmu принесоли, най так повем, телевизiju, uške še nahodzim teraz u novim radiotelevizijnim dome. Dze peša asocijacija na televiziju, poneže tu bol budinok kotri zniščenih je i u NATO bombardovanju, ali najše nje vracame na toto. Znači, mi teraz coška hasnujeme, coška do čoho boli ubudovani generaciji pred nami. Generaciji, kotri bi sme da kedi pred 10-15 rokami, jak mladší, da kedy znali za njih povijest, ich čas prešol. Ali jak i mi postavame starši, pohopjujeme, že kelju u stvari ih velike doprinošenje u tim, že mi nješka mame to te instituciji, okreme kad še zočime zos
nie tak weselým faktom, že keľa nás je Rusnácoch. A co máme? Окреме, co máme u medijnej sferi. Tu u Studiju M, kotri za nami, kotri možem poveže i to Studio M napravil Rusnak, vi projektoval to Pavle Žilnik. Znači, mi Rusnaci na isce všadzi nas jest i možeme biti pocešeni na toto, že sme Rusnaci. Rusnaci buli tu i ostanju na tih prostorov Šelijak. A co še dotika festivalu Ružova Zagradka, mušim poveć, že tiž mladi počali tak njezdobački, že coška bi trebalo napraviti. I z toho še nje rozdumovalo, že to vyrošnje do jednog takого festivalu, kotri toho roku otrimani 30 raz. 30 raz u kontinuitetu každi rok. Každi rok bilo i češće i ljehčejše, bul i kraši, i da komu še menje i pačer, ali je bul. Думам, že od samого počátku redakciji na jezikov nacionalnih zajednicoh, tak i naša ruska zajednica i naša ruska redakcija imaju jednu bardzo veliku funkciju, a to budzu funkciju otrimovanja nacionalnog identiteta u smislu pestovanja jezika. I ja da kedy jednostavno ne možem razumjeti, kad tak čujem teraz okreme to da kedy ne pohopja pogrišno mlade generacije, ali hej, među njima še najčastejše teraz čuje tak i kad su na Facebooku i dakle, kad ih dakto spozori na jazik, na ruski, na kvalitet ruskого jezika, koji hasnuju, kad su oni počnu viš mijav, že čom televizija, co vi tam z televizije, na jakim vi jeziku bešedujete. Ali bez ruskого jezika, bez začuvanja ruskого jezika, co velika, jedna od najznačnejších funkcijo, koju mi máme na televiziji, da kedy až možeme prebačiť zdaco, že či sme baš napravili jak treba, či sme ne napravili. Ja to bešedujem teraz za šitske redakcije, ali i za rusku redakciju. Mi možeme prejsť toho, že mohlo še napraviti lepší prílog. Mohol byť prílog i baže, jak še to Nješka hovorí, angažovaný. Všetko mohlo. Ale keď zanedbáme jazyk, vezme jednostavno zanedbali jeden od osnovných elementov egzistenciji našej ruskej zajednice. Šedzisko ruskого slova u Novim Sadze, jak to znace, ale šedzisko prešlo zo dnevnika na futošsku číslo 2. Teraz sme na svojim, zo svojima, pri svojich i to, co nam ostava, že by sme dalej unapredzovali našu vydavateľnú ustanovu, že by sme boli co bližej našim čitačom i že by sme postali mocna regionálna vojvođanska ustanova za vojvođanskih Rusnacov. U 70-ih rokoch je pravi boom našej literaturi. Može bi to bilo i počatnicki, i všeše počina počatnicki. Ali da nje bilo toho, naša literatura bi nje mala taki fundament. Jak Nješka. I Nješka máme evo jedno vydavateljne čudo, keljo knjižki toho roku, Ruske slovo vydalo. Novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo, to jedna modernizovana institucija, specijalizovana za informovanje i za vydavateljstvo. To je važno, že mi prisutni pri ruskojazičnih raždanoh každodnjovo. Znači, či to prek Ruten Presa, či prek društvenih mrežoh, tižnjovim urovnju prek ruskого slova. Máme 6 svojo dijelnosti, osnovni i podvim 1/7 novu. Rušajući od ruskого slova, kotre Nješka jeden povedbim še veci postava familijni magazin, jeden časopis kolorovi, prejk tištak časopisov za deci Zagradka, šitsko u koloru i jeden rozkošni časopis za mladih, Mak, kotri z dodatkami tvori multimedijalne jedno vidanje na isce veljoše poklada na deci i na mladih, zato že tu počina i to nova politika ruskog slova, tu u stvari počina čitanje na počatku slovo, hej,
його треба tako izdeška od malih nohov i prilapic. Budućnost ruskog slova u digitalnim, u cifrovim, u jedinki i nuli, tu naiste sme veľo. Po šveceli máme každodňovým úrovňu informujeme svojich čitačov pre Gruten presu, 6 raz u týždňu. Máme bohatý sajt, máme knižkárňu. Knižky še v Ševeci naručuje okrem ostatní akciji, co sme mali prejik online i prejik sajtu. I naiste, že to bardzo dobre funkcionuje. Bohatý sajt s tiež tak bezplatnýma zepojednýma vydaniami. Rušili sme i digitalizovať zepojedné knižky i vydania. Pomalky sme vošli do tohoto. Zažljen proces potrebuje veľo času. Toto co bardzo važne, že mi 75 ročnicu novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo dočekali so sformovanjem dokumentacijnog centru Ruskog slova. Po počátkoch roboty ruskej školy u Novim Sadze žridla točni poteraz neprenajdeni. A znamo, že po všetkých mestoch, kde sa naseľovali Rusnáci, perší zadatok im bol postaviť, vybudovať, lebo osnovať parochiju, a tako i potom i školu. Novosadská parochija spada medzi najstarší grekokatolícky parochiji u Vojvodini, najpovieme, u Bačkej. Ona tako i posle Keresturskej. Osnovana je 1780 roku. Podatki, jak sme povedali, o školi niet kedy počala, ale Češko veriť, že skoro 100 roky prešlo po snovanie ruskej školy. Je zdajaký podatky o tým, že ruskí djeci učili deška pod zvonicu, a tej zvonici šli do net. Poznejšie jest podatky, že še hľada porta za vybudov školy za ruskí djeci. Taka porta je kúpena 1829 roku. Najvjerojatnejšie, že škola počala veľa skorej, a učitelje boli dzijaci. Češko zostalo ohorodu pozberať djeci na jedno mesto. Parohija bola bars hudobna, perši holjem, povedzme 50 roky jednostavno nie mohla obezpečiť ani prostoriju za školu, ani platiť učitelja i tak dalje. I tam dečka už na peršej polovki 19. veku i nachodzíme podatky, že bola prostorija škola. Ale o tým, či robila, nikde nie nachodzíme. Znači, praktično až keď počala robiť to u druhej polovki 19. veku, znači tam 1862. 3. roku, tedy prichodzi učiteľ, ktorý predtým bol učiteľ u Keresture, znači naiste učiteľ. Hej? I počína sa organizovať škola. Nebolo ľahko, pretože jednostavno sredstva u pitanju. Međutim, Rusnaci tu mali i šťastie, že boli priznati jak cerkovna zajednica i že sam Horod všetkým svojim cerkovným zajednicom placil učiteľov za toti školy. Mezi velikima učiteljami, ktorí robili u ruskej grekokatolíckej školi u Novim Sadze, bol napríklad i Mihajlo Vrabelj, človek, ktorý sostavil ruski Solovej, znači jednu značajnu knjižku za všetkých Rusinov u Avstro-Uhorskej alebo Habsburskej monarchiji. I človek, ktorý bol redaktor ruského časopisu u Budimpešti Nedzelja. Po druhej svetovej vojni bolo až i škola perši 4 klasy, a učiteľ jeden čas tu bol učiteľ Michal Kovač. Posle toho, keď jednostavno se videlo, že bar Češko organizovať na
u Horodskej zajednici češko pozberati, že bi djeci šitski prihodili tu do jednej školi. Jednostavno to tak prešlo, prepadlo i od kedy було можливе, već se organizovalo toto, co hovoríme, jak fakultatívne, alebo nastava s elementami jazyka, s elementami nacionalnej kultúry. To funkcionuje, keď môže funkcionovať u takým stredku, jak Nový Sad, ale dobre, že ho je. Najvažnejšou pismenic. Znači, keď u tým čase djeci nie nauča svoju pismenosť, nikda već im ne bude potrebna ani knjižka, ani noviny, ani jednostavno nie nauča svoje pismo i već im to ne bude potrebno. Znači, to najvažnejšie, co toto i také obrazovanie može dati. A dobre, že máme isto možljivost i u srednjej školi, že bi to ti školjare, ktorí u srednjih školách isto mohli mať ešte hodiny materinského jazyka. Čo se dotýka, najpojme, organizovaného vysokoškolského obrazovania, tu počína perše so lektorátom. Tak počínali i druhí zajedníci, pravda, oni vjerojatno mali vecej svojich fachovcov, počali skorej. U nás to počína od 1972 roku jak lektorat. A to znači, že všetci studenti na Filozofskom fakultetu, a keľo ja znam prihodili iz drugih fakultetov, mohli prihoditi i sluhati ruski jazik i to se až moglo deška i do indeksov upisovati, že zakončili lektorat. I s tim lektoratom počina, a 1982 roku otvorena i počala robiť i katedra za ruski jazyk i literaturu. I Novi Sad i najpojem Rusnaci na tih prostoroch mali toto šťastie, že sme od samého počátku, znači bola jedna država, bola Avstrijska država, Austro-Uhorska, mala rozumenje, odnosno keľo pomahala, boholjem došle bodovala, že by všetci nacionalni i vjerski zajednici mali obrazovanje na svojim jazyku. Mi možemo povedati, že i teraz, znači, keľo to bilo u čase medzi dvoma vojnami, u starej Jugoslaviji, keď na iste država pomahala, a pomahala, bo ja hovorím, veľa raz mala dobru zeku. A i to ta dobra zeka bar veľa znači, znači Rusnaci mohli mať obrazovanje na svojim jazyku po vojni ešte vecej, keď znači mohli mať obrazovanje na svojim jazyku. Teraz veľa raz to zaviši od samej zajednici, od organizaciji, keľo mi porihtani toto, co jest, co slovo zakonu, vyhasnovac i da keď treba i pricisnúť, nadpomnúť raz, dva raz s tým, ktorí kompetentní za toto, že nám to potrebné, my to steme, ale my budeme i robiť na tým. Nie, že steme, a vec dneska staneme. Nie. My musíme toto neprerivno robiť i zberať keľo god môžu, deti pohovorím, potamalj pokľa u školskim возрасту deti nauča svoje pismo. Potamalj nam bude potrebna i naša knjižka, i naše noviny, vydanie i všetko toto. Keď raz toto straci, češko bude vec, čo budeme zdohadovať, že naši predky boli Rusnáci, tak budeme думať, že keď jeme kapuščaníky, že sme veľkí Rusnáci.
Ruski kulturni centar z Novog Sadu osnovani 1946 roku, 10. februara, pod menom Ruska matka, kedy bola osnovateľná skupština. Už po švitko 1948 roku društvo premenjalo meno do Kut Maksim Gorki, a 1996 roku premenjalo meno do Ruske kulturno-prosvitne društvo. Kotre toto meno trvalo do 2011 roku, keď znova premenjené meno do Ruski kulturni centar, kotre i nješka egzistuje. Domam, že to naiste bar značné mjesto za zbiranje Rusnacov u Novim Sadu. Rusnaci volaju Novosadska matka. Popri všetkých tých menoch mi ju voláme matka. Tu še zbiraju i prez roky še zbirali veľi ľudí, znači od Rusnacov pa do naših prijateljov, i Serbov, i drugih nacionalnih zajednicoh. I naiste domam, že to je také, až i Serbi volaju, že to kultné mjesto. Znači u Novim Sadze, gdje Rusnaci, bez ohľadu, že jak toto objekt vypatra, alebo jak je tu uslovije, alebo njet, znači tu matku ljubia všetci, i Rusnaci, i drugi. Takže my máme bardzo veľa svojich prijateljov, ktorí nás potrebujú. Misija Ruskog kulturnog centru to, že bi nasamprед čuvala, pestovala i afirmovala rusku zajednicu u Novim Sadze. I думам, že klub amaterov Ruskog kulturnog centru, gdje som aktivni už rok i pol, toto pravi treba, že bi bilo mesto gdje še tiž tak bude pestovac ruska tradicija, kultura i jazik, ali može biti na kuščik inšaki, možeme až i povec, alternativni sposob. Отримували ще різні забави, свірки, програми, да не повім, ігранки дакеді. А і зараз маємо, у новший час маємо мультимедіальні програми, як от то вистави, не знаю, промоції книжках, аж і такі рокерські, да не повім, свірки, панк свірки. Teraz, jak się mienia omladina, tak się i czas, tak się mienia i sodržaj. I naiste думам, že matka, odnosno Ruski kulturni centar, odbojala bardzo veľkú úlohu u zazbierowaniu tu Rusnacov kolo čoših svojho. I to nie len Rusnacov z Novog Sadu, nego i tých Rusnacov, ktorí tu chodili na studii, do štredných školoch. Všetky oni, nie všetky, ale veľmi še tu uključovali či do roboty sekcijoh, ljubo jednostavno prichodzeli še tu najs, pobešedovať, družiť še. Treba ľudzoch pricahnuť do matky i toto, co nam najbardziej očežuje pricahovanie ľudzoch, to našo už dobre poznatý neuslovný prostoriji. I u tim 2020 roku sme na parto robili, že by sme to tí prostoriji ušoreli keľo možeme. Znachodzeli sme, jak sme znali, ale toto, co mne okreme milo, to, že jest jedna grupa mladých ľudzoch, ktorí porihtani našliediť toto, co prešli generaciji robili, odnosno porihtani su i tancovac, i špivac, i glumic, ali i družiť še u spomnutim klubu amateroh. Takže to što mnie dotyka, ja še nie obávam za budućnost matki. Dom, že matka može ljem rosnúť, ljem musíme naiste ozbiljno pochopiť naš cilj, našu misiju i potencijal, ktorý máme i musíme byť naiste vredni, že by matka trvala i dalej. Keď máme na rozume toto inštitúciu, pred ktorou sa teraz nachodzíme, a to Srbský národný teáter, musíme napomnúť, že u jeho dijelnosti brali účasť i daskeľo Rusnáci. Musím povedať, že história zaznačila ešte zo konca 18. віку jednoho Rusnáka, ktorý účastvoval jak glumec, ale tedy nebolo profesijných glumcov, ale boli angažovaní. Takže jeden Rusnak so prezviskom Rac, ale som mu nezapamätal meno, či bol to Mislav, či bol Miroslav. Ale najvjerojatnejšie pochádzal zo Đurđova. Posle ňoho máme 20. vek, toto, co už môžeme povedať, že ich pamätáme, a ja osobne ich pamätám všetkých, to boli. Perša bola Slavica Kopčansková, ona bola balerína. I to
Ja pamätam, že keď som prišiel do Nového Sadu, do Radia Robic, ona už bola angažovaná, a to bol 1951 rok. Nezatримала sa ona dlho tu, bo prešla do Sarajeva. To rozumíš, ženská osoba jej dala, že tam predĺžila kariéru. Posle nej zapamätal som svoju i školskú pajtášku, Irinu Davosirovu Matanovičovu. Ona u Keresture do gimnaziji chodzela, a poznejšie muzičnú školu zakončila tu u Novim Sadze. Vecka pošla na usavršovanie do Zagrebu i vracela sa tu do toho Srpského národného teatru, do opery, jak operská špivačka. I tu preprovadzela celý svoj tvorčí robotný vík. Odtiaľ pošla i do penzii. Požila 77 roky jak penzionérka. Posle nej môžem spomnúť Dragena Kolesára, glumca, kotroho i terašní generácii pamätajú ho, čo už nie medzi nami. I to už dosť dlho. On zakončil tu u Novým Sadze glumeckú školu i bol jeden z najlepších školárov svojej generácii. On i Michajlo Foro, tako i po zakončenju glumeckej školy dostali angažman tu u Srpskim narodnim teatre. I najzakončim zo najznačnejšiu osobu, ktorá u tim teatre dala svoj značný doprinos, to bol náš písateľ, redaktor Ďura Papharhaj i dramaturg, musím povedať. Ďura Papharhaj. On tu jeden mandat, polný 4 roky, bol direktor dramy Srpského národného teatra. To bolo u čase tedy, keď už i ja bol angažovaný u našim amatérským teatrálnym živote. I často som so Ďurom Papharhajom bol u kontaktu, i keď bol u pýtaniu Srpský národný teatr, odnosno jeho drama. Takže poznal som i glumcov veľých, takže som zdobul pečatok, že Ďura Papharhaj mal značný úhľad u tým glumeckým ansamblu. Zavod za kulturu u Vojvođanskih Rusnacoh osnovani 2008 roku z boku autonomnej pokrajini Vojvodini i nacionalnog sovitu Rusnacoh s ciljom očuvanja, prezentovanja, unapređenja i rozvoju kulturi Vojvođanskih Rusnacoh. U skladze z statutom tot cilj Zavod realizuje prez rižni kulturno-umetnicki djelnosti, jak co to muzika, literatura, kulturne našljidstvo, podobova i primenjena umetnost, umetnicka fotografija, scenska umetnost i tak dalje. Ne načišljujem baš šitski. I to praktično znači, že Zavod za kulturu Vojvođanskih Rusnacoh robi na projektoch, jak to napriklad očuvanje našoho kulturnog skarbu, našoho kulturnog našljidstva prez digitalizaciju, prez sotrudnictvo s druhima zavodami za kulturu, menšinskima. Robíme na prezentaciji ruskej kulturi širšej zajednici, znači njeljem sami sebe, ali i drugim, na taki sposob, že bi še menšinski kulturi nje spatrali ljem prez okuljari folkloru. Tiž tak robíme i na rozvivanju svidomosci o ruskej kulturi pri naših najmladših, vjedno z jih rodičami, co nam bar značne, pretože oni naša budućnost.
Novi Sad, da kedy varoš, dneška veľký город, vše pricahol sportistoch, bo ponúkal veľa možlivostí za postihovanie lepších rezultátoch i úspechoch. Pred 60 rokami tu býval náš sportský učiteľ Jaša Bakov, práve tu na Limanu. Tu žije i profesor Julijan Malacko, ktorý bol i dekan na Fakultetu za fizičnu kulturu, odnosno da kedyšnjim DIF-u. On fahovec bol za treniranje, za otrimovanje treningov i po svojim fahu i po znanju znal prenajst talentovanih sportistov. Tu žije i Miroslav Islavski, ktorý od odbojkaškog klubu napravil čudo. Vojvodina, odbojkaši Vojvodini, vecej raz boli šampioni državi, mali uspjehu na turniroh u ktorých učestvovali i klubi iz Evropi. A dneška tu žije i trenira naš slavni zešestbojec, spartanjec Mihajl Dudaš. To je momak koji se nadmeće sam sa sobom. Novi Sad, ja še narodzal u Novim Sadze i celý život som faktično u njim. Popri toho, že še putuje da kedy na pripremi, na zmahanja, a je Novi Sad moj dom. Toto co možem povesti za svoj varoš, to že mi dal potrimovku. Keljo direktnu, tak i indirektnu potrimovku. Toto co je interesantne za moj rozvoj u atletiki, to že na každý par roky še daco nadogradzelo, nadobudovalo. Za všetky pripremi, pririchtovanje, či za trening, či keď mi daco trebalo pomognúť, či už co, Novi Sad stvarno bol tu. I keď bi mi še dato pita, že gdje je najljepši uslovije u Srbiji za treniranje atletiki, od všetkých varošov povedal bym, že Novi Sad. В 1991 року руснаців у Новім Саді було скоро 2000. Є їх днешка релативно велjo. По останнім попису з 2012 року, keď ще не справдам, було їх 1556. Parohija Novosadska ma 3000 členov, Novi Sad z okoliskom še čišljel skoro 2500 ruski duši. Takže popri Kerestura i Kocura vypadne, že Novi Sad, hoć veľký город, istočasne i ruski štredok i ruske mesto, ktoré prez istoriju davalo takt našej zajednici.
Podpisani dáva do znanja všetkým, ktorí še dotýka, že pustara s menom Naďke Restur u Kraľovským korunským Bačkým distriktu rezervovana za 200 unijackých familií, ktorí še tu sú na selic pod šľidujúcima usloviami. Celomu ruskomu narodu vinčujem nacionalne šveto Rusnacoh u Republiki Srbiji, ktoré še po 14 raz preslavljuje z tej nahody u okremnih uslovijoh u Horodu Novim Sadu toho 2021 roku. U Horodu, kotri prehlašeni za Evropsku prestolnicu kulturi. U roku za nami pandemija u značnej miri poremecela velje oblasti našovo života i to u peršim šore naš odnos k zdravju, ta i same zdravlje, kulturu, obrazovanje, ekonomiju, naš društveni život, našo emociji.
Прийшли sme do situácií, že toto, co bolo zaplánované, častočno bolo odkazané, častočno vyplnené a na koncu veľa toho bolo i vytvorené u modifikovanej formy, da tak nastala i naša nova realnost. U takih obstavinoh postalo nam celkom jasne na koho i na co še možeme oprec. A to nas všetkých poznejšie vyplnilo zo zradoscu i podzekovnosťu, že sme pre 100 češkých chvíľky došli do väčšieho medzisobného porozumenia, do rozvitku väčšej trpezlivosti i do väčšieho zbližovania. Preto sme okreme podzekovní všetkým tým, ktorí nevyčerpno robili celý čas u druhým plánu, často u bardzo češkých i nevýhodných úslovijoch, ukončujúci svoje každodňovo zadatky, a okrem toho splňovali i dodatné výmohy u takých extrémnych úslovijoch. Tu u prvším šore dumam na medicínsky obrazovný kader a i zaniatých u nacionálnym sovitu. Nikdo nezabudzeme na ich i vašu veľkú požrtvovnosť. Všetky toti prešloroční podžiji po češkosti nam omoživeli, že by sme naučili coška nové. Že še možeme prilahodiť, prenajsť nové riešenia, že sme zdobuli nové iskustva i že do toho nového 2021 roku uchodzíme so celkom jasnú víziu i čistú perspektívu, u ktorej sme hodní prevžať iniciatívu, znova budeme aktívni u plnej moci i vytvoríme nesplnetí plány. Celkom som presvedčený, že všetky v jednom, zlučení u zajednických mirioch i cíľoch, môžeme postihnúť značné úspěchy, ktoré sebe postavíme u novým 2021 roku. Za nami dlhoká i bohatá história na tých prostoroch od skoro 3 víky. I najspomnem da skeľo znační ročníci, ktorí ukazujú, že sme u party došlidní i vytrvali u všetkých životných oblastoch. 100 roky, jak objavený perší ruský kalendar, ktorý vydalo Ruské národné prosvitné družstvo. 100 roky, jak objavený perší bukvar na ruskim jazyku. 98 roky, jak objavena perša ruska gramatika, ktorú napísal dr. Havril Kostelnik. 75 roky od snovanja označuje naša novinsko-vydavateľná ustanova Ruské slovo. 50 roky prešlo od snovanja Ruského národného teatru Petro Rižnič Ďaďa. A tiež 50 roky prešlo od snovanja Društva za ruski jazyk, literaturu i kulturu. 40 roky prešlo, jak počala robiť studijna grupa za ruski jazyk i literaturu, a dneškajša je katedra za ruski jazyk i literaturu na Filozofskom fakultetu u Novim Sadu. U tých ostatních 100 rokoch osnovani ešte veľa združenja kulturno-prosvitní i kulturno-umetnickí društva, obrazovní ustanovi, radija, televiziji, i jaký druhý značný instituciji, co všetko vjedno švedoči tomu, že naš ruský národ na tých prostoroch celkom svidomí svojho jestva, svojho identitetu i tradicijných vrednostoch, ktorý še prenoša z koljena na koljeno už vikami. U tým roku nas čekajú ešte da skeľa bar značni zadači, ktorí u veľkej míri opredzeľujú našu budućnosť na tých prostoroch, a to u prvším šore popis žitejstva, ktorý sa ukončuje každý za 6 roky i u ktorého celkom zaviši náš budúci majetný stan, ale i veľmi druhý aspekty každodňového života u Republiky Srbiji. Preto už teraz nadpomínam celomu našomu ruskomu narodu, že od toho popisu zaviša nasampred naše obrazovné i informatívne ustanovy, kulturno-umetnické družstva, i povolujem, že by se všetky oboviazno vyjašnjeli na tým popisu, jak pripadníky ruskej nacionálnej menšiny. Druhá značná zadača to analýza starej i pisanje novej strategiji, nacionalnej strategiji za najhodzaci period. Možeme še cešic i pišic zostim, že sme jedna od ritkih nacionalnih menšinov u Republiki Srbiji, ktorá má taký dokument i gdje sme často predstaveni jak jedna od najažurnejších i najorganizovanších nacionalnih menšinoch, a bez okremnej pomoci matičných državoch, na ktorých skoro všetky druhy menšiny operaju
I to naisce jeden dokaz, že keď sme naprijameni jedni na drugih i keď sme jedinstveni u tej roboti, operajući se neprerivno na vlastni moci i schopnosti. Treća, nie mniej važna zadača, to aktivovanje roboti u područnih kancelarijah, pre kotrih še namahame vytvoriť obezpečovanje dodatnih sredstv za lokalni potrebi i lahodnejší život u tých mestoch za pripadníkov našej ruskej zajednici prez projektne finansovanie. Dalej, planujem za to rok aktivovanie robotného cela za medzinárodné odnošenia i tradíciu, keďže to finansijný stan do Šljebodzi. Bo nacionalni soviti odnedavno pod jurisdikciju okrem mnoho Ministerstva za ljudski i menšinski prava i društveni dijalog, a už na peršej schadzki, kotra otrimana u Beogradu koncom novembra mešaca 2020 roku, bolo povedzené, že še vymahajú značný zvekšania finansijnej potrimovky z boku državi, bo budžeti nacionalnih sovitov na istim urovnju od 2014 roku vymohli vše vekši, zvekšalo še i číslo nacionalnih sovitov, a i inflacija odniesla značnú vkupnu vrednosť u realnosti každodnevného života. Na koncu vinčujem ešte raz celomu ruskomu narodu v nacionálne šveto i žadam zdravia i uspішний 2021 rok. Jedenac bidni, hordi glavi bez druga, bez zastave. Jedenac prosti, hudobni handri s praznim žalutkom, zo skriptom smutkom. Za čarnu brazdu čarni man, za hrutku soli tisjač bolji, za hrutku ženi kročaj njeni. Za zarju slunka son pestunka od kostkoh po koljena po pas, a mulja, sejki, solj i kvas. Z jednu u vodi, z drugu u blace, molitvu vredi budzenju lace. Jakševi ključka za renko blahe molitvo svijata, tuho pekejna i prekljata. Jakševi ključka ked voda na pol vata, ked korč u špiku, hrob pod motiku. Blahosloveni da se storas i svijati i prekljati jedenac šmeli herni glavi puste i pustari. Blahosloveni da se, jak pri blukani posti mari. Jedenac mutni herbi, jedenac smutni beri. Od blahoslova do ašovaljem prikri slov, a od motiki do jeftiki na uskej međi perša čova. Od žemunici po perši hižni zveri jedina kljanka, zubi koleri. Blagosloveni da ste i svijati i prekljati. Didove, braca, šestri, babi, na ljudskim vlasnomu znoju rabi. Blagosloveni da ste storaz prekljati i sabol i kolar i kudlač i ženi vam vlasni i čada vam krasni. Blagosloveni da ste i vi i batoh i bočkori od mulju masni. Blagosloveni da ste i prekrasni.
Mojich śpiewanoczko.
Pa tak, moj sinu. Variš, nedaleko odhodiš. Len kilometri da skeľo dalje od rodimoho prahu i že ti nikda do domu ne zabuzeš drahu. A preco hovariš, slíza na mojim licu, no, pale ti jaka, prebať staromu Koščakovi. Stari, jak zeci, hoć preco slízu puščiť co to viljem, dzecko keď plače, ta ho každe pritulji, posanuje, a slíza z oka staršoho ľudzo hníva i rozdražuje. Ta no, ja už ne plačem. Keď syn radosný šercoše ocovi raduje, cešime, že vnúčata opatriť starých prídu, vožiť še na švižej beteliny i kričať z didovi, didu. No, žaljem, že i to ne tirva dlho. Zeci povyrastaju. A vecka i im, jak i šickim, co hnízdo svojo zochabeli, dražky gu didovi, gu babi, gu domovi prostomu, parastkomu, s kroučom, s bujačkom pozarastaju. Lehčejší život hledaš. Šaha ti učeni, a ne uki, ozdalem tak, jak hvariš i budze. Že tam kraši uslovija. A može na isce jest taka robota za nepotrebni križi i šija. Mudriši, šmeli, veseli, pri toku gušickomu maž jak každi rusnak neborak. Robizi ljubiš i seš i znaš. A že ocovi žalj za prešlosu, o tim ti njevoc brigu. Budz veseli. Kto tim starim vinovati, že nas ljubovi u svojim nje naučeli, ta že ih teraz zabuvame. I že zabud seme, jak sme na tačankoch svojo handry z rohoch cahali, jak sme u piňvicoch, jak patkani u žemunicoch bývali, jak nám vlas jaráši dzelela, jak nám saranča poľani ščela, jak nás voda vylivala, jak nás čuma z lopatu sartala, jak nám dolina i hlina pečinky vydlobala, a my, to tá hrstočka ruska, tudze stanula, stala, neprepadala. Obyčaji starinsky trimala, písni najkrajší špívala. I hoď sme ľudzom, co nám meno začúvali do krestoch natrobných, do šercoch kamenných mena neurezali, my 200 roky na tej češkej prekľatej doliny stali. Neprepadali. Maknúť še nesceli, dok sme z močara toho raj nestvoreli. Dobre šich varil, co ma buc, naj budze. A hej, rozviažme 2 snopy i dzešet snopčky i rozšejme zárno po tej širokej rovnini, lem ostaňme ľudze i nevážne, či rusnak svojo meno začúva, či ho zabudze. Keli taki valali ruski vekši, jak Kerestor i Kocur na tej bohatej krajini stali, poprepadali. Lem rozlika jedna, oni prepadnúť zmušeli. A my, keď prepadneme, my to tak chceme. Prebač, synu, starí vše tak za chribet pohľad rucajú. Keď ísť na predok vystaňu, stáňu, taše z prešlosu pričasčajú i počitujú neznaných mužoch, co meno i čest začúvali. A teraz, synu, mašina stihla. Tebe nepoznatý kraj volajú, ta íc napredok, švitko. A ja še vracím nazad ku domovi, pomáli. Tamalj, po železnej dráhy spoza gencii, ščárnu zastavu dymu nešeše švitka bestia. Predígla syna staromu, ta teraz veselo putuje. Starý nečuje. Hlavu pochýlil, pomaly kráča i rozdumuje. Vyprovadzanie to umeranie. Ta čom zvony nezahrajú, keď mi ja, Neška, strany daleký syna chovajú.
ciche pomali. U dragi cveći pospali. Prihod spodobrak moj, nje prebuci mili moj. Prihod spodobrak nje prebuci mili cicho, ciche pomali. Žaždali zapali. Tu je daleko, silujom mili mi daj. Tu je daleko, silujom mili mi daj. Cicho, ciche pomali. U dragi cvečki pospali. Prihod spodobrak moj, nje prebuci mili moj. Prihod spodobrak moj, nje prebuci mili Slunko hore, vitrik šušči, žitko šekoljiše. A škorvančok z nього viljet i ljeci vše više. Na počatku už zašpival glasom, jak od meda. Razžalošnje, razveselo, opisat še njeda. Ljeci hore, až pod chmarki dumaš tak visoko. Ljeci, ljeci, ljem kuščičko zapatri ho oko. Špivanka mu z tak daleka ljubko rozljetuje cale mirne, cihe poljo lukom napunjuje.
čucich už i hlas prepilky, alem kosa brini. Utnje žitko, keď prereže, jak struna zadzvini. Človek koši, klaski valja, žena mu odbera, chlapec mali pred nju ize, porvisla prescera. Jeden otkos ke dviženje, zos kosu na pljecu, nazad pridze i ruki mu drugi otkos mecu. Slunko hreje, joho znoji, ale nič to zato. Znoj kirvavi, to ci hljebik, to ci prave zlato. Drugim raju, a ja nje vesela. Dzeže moja, radost odje cela. Pošla vona hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Pošla vona hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Kad biše mi zvoljana vracela, zo samučkim bi mi u zlato moza pozlacela. Alješe mi zvoljanje na vraci, hoć da šeju, nje znam jak potplaci. Alješe mi zvoljanje na vraci, hoć da šeju, nje znam jak potplaci. Drugim raju, a ja nje vesela. Dzeže moja, radost odlje cela. Pošla vona hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Pošla vona hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Čari stali, tu panove zos daleka, Rusnaka privolali. Zjazala ruskinja do zajdi, u koču bohatstvo cale, i do šveta ide cudzoro, či najde ščesce od male. Rošnji čado, miru običaji čuvaj, sudze počituju svojo, na koreni nje zabuvaj. Rošnji čado, miru običaji čuvaj, sudze počituju svojo, na koreni nje zabuvaj. Skakali živni močari, poroticu šedavali, zapahla tu oranina, zovredni luce zorali. Koreni mocni ostali, ruka ruska mala, tu ruska mac Ponješka, čaru svojom ušpivala. Rošnji čado, viru običaji čuvaj, sudze počituju svojo, na koreni nje zabuvaj. Rošnji čado, Viru običaji čuvaj, sudze počituju svojo, na koreni nje zabuvaj.
Švita, Rusnak zbera bidu svoju i hudobu, da ju kladze von do koča, na šmerc zdabe, nje podobu. Ej, Rusnaku, sinu moj, inzej budeš mať svoj dom. Odzmi s Bohom, deci čuvaj, na nás starých nezabúvaj. Vo imja Otca i Syna i Duha Svjatoho, čuvaj običaj, jazik, víru Otca svojoho, bo dráha dluhoka, synu, Rusnaka čeka, ljem nezrad sebe, nie Rusnaka, nie človeka. Rusnakovi budu plakat za
i kad mladoše straci, oni moj son došli. Rozkvitaju každe jari, pahne od njih valavcali, jagodošli na tvoje dvari, kjed sme tam pod njima stali. Rozkvitaju každe jari, pahne od njih valavcali, jagodošli na tvoje dvari, kjed sme tam pod njima stali. Pahnjaci u pisnji budu bivac, ta i kad stari ludaci njegovi vecej zašpivac. Rozkvitaju každe jari, pahne od njih palavcali, jagodošli na tvoje dvari, kje sme tam pod njima stali. Rozkvitaju každe jari, pahne od njih valavcali, jagodošli na tvoje dvari, kjed sme tam pod njima stali. Đurđovski pahnjaci u mojih očokše žiju, ta i kad časi voljaci, ščesce mi dakus prekriju. Rozkvitaju každe jari, pahne od njih valavcali, jagodošli na tvoje dvari, kjed sme tam pod njima stali. Rozkvitaju každe jari, pahne od njih valavcali, jagodošli na tvoje dvari, kjed sme tam pod njima stali. Ja, sluga Božiji, sin Karpata i ravnoga Srema, raspolučen između istoka i zapada, bačen između severa i juga, ljuljan u kolevci rimskih careva, uznosim molitvu za narodni otkuda. I noćas i dovek grmim od dobrote, sevam od ljubavi za čoveka, suzama spiram zlo, osmehom lečim, milosrđem srca otvaram. I bdijem i stražarim nad rodom svojim. Nad rodom koji stasava među vojvođanskim tornjevima i bundevama. I grizem ovu sremačku zemlju koja me je porodila i leba mi dala. I rije mi je i kosti u njoj ostavljam. Ali je volim. Boli me koliko je volim. Rodu moj, svom dušom i telom i tebe volim. Ko što svakog čoveka volim. Volim, volim i volim. Sija noćas moja Mitrovica i Sava se od radosti u talase dala. Sva mi braća u pohode došla. Od Subotice do Sremske Mitrovice, od Krstura i Bikić Dola, Novog Sada, Novog Orahova, od Đurđeva i Vrbasa, Kucure i Berkasova, Šida i Gospođinaca, Kule i Odbačinaca. Pa kao soko nad ravnicom klikćem i od lepote plačem. Od lepote plačem što smo cvet najlepšeg buketa Vojvodine iz Srbije. Ratujte protiv mržnje i zavisti. Vodite bitke naoružani kulturom.
Štitite se štitovima umetnosti, oklopima jezika, kopljima tradicije. Čuvajte tuđe dostojanstvo, jer tako gradite svoje. Dobrotu i ljubav nađite u sebi. Jer dobri su sreća ovoga sveta. Ko je dobar, taj nije siromašan. Čovjek ne može sam. Zato mu je Bog i dao drugog čovjeka. Ne delite se da ne ostanemo sami. Podela ljudi je samo jedna. Dobri i zli. I zato pružite ruku braći i prijateljima svojim. Kipite od ljubavi, ljubite jedni druge. Jer u našim kratkim životima na ovoj planeti svi smo samo putnici. I zato birajte. Čast ili sramotu, svetlost ili mrak, Boga ili đavola. Od tog izbora zavisila je naša prošlost, a zavisit će i naša budućnost. Izrastajte u heroje dobrote i čovekoljublja. Ostavljajte svetao trag iza svakog koraka vašeg. Zidajte sebi samo časno mesto pod suncem. I čuvajte pamćenje na pramajke i praočeve naše i njihov zavičaj. Mislite na potomke, ne zaboravite pretke, jer danas smo mi potomci, a sutra već preci. I zato vam u ovoj prazničnoj noći darujem reč. Reč od srca. Jer sve što je od srca, do srca mora i doći. A ja, sin Karpata i ravnoga Srema, zaklinjem se. Dok daha ima u meni, nad vama ću da bdijem i da vas volim. Darujem vam sebe, a za uzvrat ne tražim ništa. Ja ću da se kotrljam po mojoj ravnici, dok se i sam u prahove sremačke puste zemlje ne pretvorim. I da se nadam nekim vetrovima što će deo moga praha i na moje Karpatske gore odneti. A dok se u prah ne pretvorim, pevaću. Pusto sremački. Pitaju me kako mi je ime, aj pitaju me kako mi je ime. Ta Rusini me, a Sremac prezime. 1, 2, na mnoga je ljeta živeli. Premili kraju moj, najmilši dome moj, ti željko naš i ljubi znaš, čudesnim izvom
široke ti šerco Dunajski havi dobre aviju, na pobrežju Rusnaci žiju, veseli srpski pismi špivame, že sme Rusnaci nezabúvame. Červený portok ruský kladzeme, najlepsze winko rímske pijeme, mladí ženíme i odávame, že sme Rusnáci nezabúvame. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty široký, naša ruky leca na obidva boky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty
Čio to djevčatko včera vodu bralo, ja sebe zašpival, ono zaplakalo, ja sebe zašpival, ono zaplakalo, ja sebe zašpiva na bilim konjičku, ono zaplakalo, kad bralo vodičku, ono zaplakalo, kad bralo vodičku. Mila moja, čaše už odbera, nie budeš mi vecej, kapurku odbera, nie budeš mi vecej, kapurku odbera, ani tu kapurku, ani to doblačo, ostaň mila zdrava, moja už mojačo, ostaň mila zdrava, moja už mojačo. Isa vašo šepo vozduž ulicu Mladenec, stari hižni zakrica, čarni paraski lica, topoli keresturski, še hordo visoko stoja, i veliki pišni pod njebom, každu mi ranu moja, topoli keresturski, še hordo visoko stoja, i veliki pišni pod njebom, každu mi ranu moja. Vašo konari dlugi, svizi popili našo, sino
vam oplakali, brata s bratom spoznali, to polji keres turski, vše hordo visoko stoja, i verhi pišli pod njebom, každu miranoja. Keres turski, vše hordo visoko stoja, i verhi pišli pod njebom, každu miranoja. Ozda, moj rod naviki, z vami bude zviazaný. I kto zná, dokle nám súďby budú tvrdo pretkaní. To bolí, to ty ruský, vše hordo vysoko stoja, i verchy pyšní pod nebom, každú miranu hoja. To bolí, to ty ruský, vše hordo vysoko. Rok 1745. Drugi dzenj Paschi. Grigorij monah tak zapisal. Šteracec duši nješka rano na juh pošli. Okripeni z tajnami presvjatima. Preblagi oče vsej vseleni, naj tvoj blagoslov bude z njima. I zavar knjižku. I patraci na drahu zdihnul. Pojdu iz Ščevelji. Češko tomu, co dom traci, pod cudze njebo, co še selji. Škripali koči po zmrznutim blace,
Dze statog njemoh ljudze pomahali. Na každým koču bul majetok cali. Čomovčog muki, zarna kusna šace, tanjeri, 2-3 harčki, kotli, zbani, šekera, kudzelj i psaltir z vlasnu ruku prepisani. I až zoz počajeva molitvenik. I tkani partok, od prababi, od vojnoh jakim šik čudom začuvani. I iščev žali Boži rabi vašiljec i obrazi šjati, ručniki i košulji višivani jak spomin na Karpati. I každi vžal švecenej vodi, co novi život mu po šveci, dok spravi u njim hatu, hoć z ljubovi i dok virošnji u njej dzeci. Kad slunko višlo spoza hori, šorkočo hužbulhet za ritom, mahali za njim iščeljem javori i vitrik glaskal ritke žito, co nje dozreje ani toho roku, bo zaš zgazluju ho vojaci. Špivak Iljko šeptal pri potoku. O Bože, čiše holjem unuk vraci, či holjem unukova praunuka mi na hrob pridze i rozpoveže rod naš njeljem bosi blukač, i že potomki našo njesluhove, i že voskresla stara slava krajini Vladimira i Danila. Mjeste mohutni už dihanje stava, na idzeci čuva tvoja sila. I zaspal, i za naviki ucih. Zaspal špivak, Iljkov sin Ilija na 2,5 njemirni stoljitija. I teraz špi. Špi spokojno. Bo prišla z juhu praunuka, co tam prežila 4 vojni i čukun džido jej ponuka blagodać mira. Jehož obrite on ninji u voskresnutej džidovštini. Široke bez kraju, co po nim gwizdy błakają, ma farbu tych oczach, co na mnie popatrają. Ciszy mi bliźni ma, ci lubow są zbaczela, kad co mnie pogląd
miše i mljetane i u šercu mladi ostavane. A ne zname hvarja ljudze, keljo smutku i radosti budze. A ne zname hvarja ljudze, keljo smutku i radosti budze. Za šťastie, za mladost, za život, za radost, jeden život máme, počekajme. Nové ranečko dočekajme. Za šťastie, za radost, za život, za mladost, jeden život máme, počekajme. Više sebe po pohárik dajme. Idu roky, netreba banovac, i zo sudbu nevredi targovac. Požičene všeše vraci, a co vredi nigdaše ne straci. Požičene všeše vraci, a co vredi nigdaše ne straci. Za šťastie, za mladost, za život, za radost, jeden život máme, počekajme. Nové ranečko dočekajme. Za šťastie, za mladost, za život, za radost, hej, tu našu písňu zašpívajme. Ešte sebe po pohárik dajme. Za šťastie, za mladost, za život, za radost, jeden život máme, počekajme. Ešte sebe po pohárik dajme. Za šťastie, za mladost, za život, za radost, hej, tu našu písňu zašpívajme. Nové ranečko dočekajme. Bože, daj zdravia. Daj Bože. Duša
nie może zabóc na leginia, zniczenie nie może zabóc na leginia. Nie płacz, marne dziewczę, taki to leginie. Любов їхнєм така, як веце піпінє. Любов їхнєм така, як веце піпінє. За далеким небосклоном вічоний гром, нашо хлопці соколики зохаб'яють дом. Гей, 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 далека драга, гей, 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 слізочка мала, заблищала на лічку милей. Гей, 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 далека драга, гей, 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 слізочка мала, заблищала на лічку милей. Ішкорванчок над полями летí в небо край. Ja še vracim, moja mila, ti me vypatraj. Hej, 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 daleka draha, hej, 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 slizočka mala, zablišala na ličku milej. Hej, 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 daleka draha, hej, 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 slizočka mala, zabliščala na ličku milej. Ja noším u srdenku, nezabudzem dom, za náš kraj i za tebe mne nestrašný hrom. Hej, 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 daleka draha, hej, 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 slizočka mala, zabliščala na ličku milej. Hej, 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 daleka draha, hej, 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 slizočka mala, zabliščala na ličku milej.
bilu hustočku, ej to na branim konjičku, co trima bilu hustočku. Ej čepce, vi u čepce, ej do novog čepca, ej žebi na teraz rok, ej kolisala chlapca, ej žebi na teraz rok, ej kolisala chlapca, ej chlapca kolisala, ej dzivče povivala, ej žebi na teraz rok, ej dvojo dzeci mala, ej žebi na teraz rok, ej dvojo dzeci mala, ej budeš ti mamočko, ej budeš ti plakala, ej keď si budze tvoja, ej lučka pusta stala, ej keď si budze tvoja, ej lučka pusta stala, ej budeš ti Haničko, ej budeš ti plakala, ej keď se budeš švekra, ej z chyži vyhaňala, ej keď se budeš švekra, ej z chyži vyhaňala. čekala, nie roka, nie dwa. Ja bi čekala, nie roka, nie dwa. Ti bi mene žal, hańba bi bula. Ti bi mene žal,
Nakošenima radi kišorom poskladani, prečera me sebe očka pitalše mi Jani, prečera me sebe očka pitalše mi Jani, či tvoja briga češka taka jak i moja, jak sme očka začerali vecenje spokoja, jak sme očka začerali vecenje spokoja. Večer mešac vizočkami tichom nebom plýval, že zeliani zadumani nič se neozýval, že zeliani zadumani nič se neozýval. U zahradi dva jabloni a u dvore hrušky, že za dvojo povazení jak nabitý púšky, že za dvojo povazení jak nabitý púšky. Народу мой, здогадайше ще на свою славну прешлость, на свою стару дідовщину, на прекрасну, зо слунком ошвіцену верховину. Люб свою славну дідовщину зо шицьким шерцом, зо сполну радостцу. Безмірна най буде твоя любов, гу верхом jej horoch, gu ljesom visokim, gu potokom bistrim, gu pažičkom željenim, gu dnjom zo slunkom ošvicenim, gu ljudzom od zdravja červenim. Ljubi svoju Bačku široku i Srim njerovni i šitski kraj jugoslavjanski. Ljub šitskih bratoh svojih, co s tobu svojo šesce i nje šesce dzelja. Bo pod slunkom njebesnim za šitski narodi toho šveta jes nados, krasi, dobroti, šesca i radosci i mesta. U zlahodi ži i zlahodu čuva jak oko, jak ženko oka svojoho. Svojo počituj, ljudske nje rujnuj i budzeš slavni medzi narodami šveta toho, veličeznoho i bezmeđnoho. Tam po dubinu, tam po željenu, tam po dubinu,
ja mám piť. Šíri bílý švét a nemám s kým žiť. Letaj, letaj tým širokým poľom. Zabudz holubám, zabudz nevoľu. Leci holubka, rovno smutkuje bez holubočka. Žiť už nebude. Vari holubka, šerco ty mojo. Vari holubka, šerco ty mojo. Za žice tvojo dala by svojo. Za žice tvojo dala by svojo. Za žice tvojo dala by svojo. Nocný švetla i neška probujú zahašiť môj bol. Ošviciť mi drahu i vodiť medzeška, keď nemám dze pojsť. Tarhajú me to tí konári, co chcú posterať mi slízy. Vecejce nikda hľadať nebudem, ty hľadaš svoj mír. Pôjdem deška daleko, tebe dehodná som zabudz. Zabudz na všetko, co bolo i nikda še neohľadnú. Teraz ešte do bol mi ruší nad hlavu. Budem ti ešte len takú zdávať povahu. Znám, že napúšťim ti sny, veci neprídem. Tedy probuješ me nájsť, no zostaš mi ruky hrať. Pôjdem deška daleko, tebe tehodná som zabudz.
sinove rozpove sman. Javor, javor, javorov list, sluhaj mili jaka to vist. Javor, javor, javorov list, sluhaj mili jaka to vist. Ja milšovo tebe mám, boky svojo navracaj sám. Javor, javor, javorov list, a za tebe nemila list. Javor, javor, javorov list, a za tebe nemila list. Keď u tebe sedenka nie, Decica sní šíriš svet. Javor, javor, javorov maj, na praščanie ruču mi daj. Javor, javor, javorov maj, na praščanie ruču
Почитовані патраче, на початку Нового року славіме національне свято Руснацох, здогадуючи ще давного 1751 року, того давного і далекого датума, з яким положені фундаменти і основи нашого існування ту, на тих наших просторах. А могли б не повести, що то і наш заєдницький національний родзенний день ту. Пройшло 270 років від того знаменитого, давного і судьбоносного датума. А ми ту, такі, як і ми, і то дзякуючи старанню, закладанню і організуванню тих, які тут перед нами були, жили і трудилися. І нам то багатство дали. А між ними насамперед була наша церква. Вона від початку була з народом, ділила з ним судьбу кожного часу. Церква була з народом, народ був з церквою, народ був і є церква, де ще учило, почитувало, пестувало, розвивало, попри духовні вредності, ті і вредності культурні, національні і язичні, котрі творять компоненту і ядро кожного народу. Будемо ще намагатися предложити далі у істим напрямі, але у нових обставинах, які нам накладають нинішні часи, підтримувати, допомагати, розвивати всі ті вредності, а найважніше – бути в'єдно. То тайна і запорука нашої довготривалості. Не дайме ще звесть, ані зависть, примамлюючим і краткотриваючим задоволенням, котрий понука дух нижчайшого часу, а вони після себе охаб'яють пражніну. Будьмо, стоймо і останьмо тверді, як тот 270-річний дуб, який пущив глибокі корені, але іще все може давати здраві плоди. Того року означуємо національне свято при обставині пандемії коронавірус на інший спосіб, помагаючи себе з сучасну техніку. На такий істий спосіб у прошлому року були означені і другі наші маніфестації. Я жадам подякувати щиро всім тим, котрі ще старали, намагали, трудили, щоб ще тоті збування відбули, щоб був континуїтет, щоб не було притягнутися. І з тим своїм старанням, хаснуючи сучасну техніку, вони умурували, убудували драгоцінні каменчики до мозаїку нашого національного, культурного і духовного єства. Уповаючи на милосердіє Бога, який прийшов до нас у диточку Ісусові, щоб нас ослободити від всіх бідах і неволях,
duchovnih i tjelesnih. Budzme čuvare života, jaki nam zo svojim narodzenjom prinjesol naš Spasitelj. Z tima dumkami žadam povinčovac nacionalne šveto Rusnacoh i povolac, sponukac odvažno iść dalej po tej drahi, jaku nam ukazali i ohabeli naši predki. To ta draha nie lehka. Ale to jedina sigurna draha, kotra prowadzi do długotrwalosti i do života. To by boli moje vinčovanja za naš nacionalni deň, za naše nacionalne šveto toho 2021 roku. Hristos raždajeться.